ngesizino samagamotano basukopela umlando lendaba iyopela ngevino ivindo lomshado azwele shaya ithula msino lendaba yophelele emshadweni ngoba semathandweni sozethuwane emathuneni nomintshumele emaqhikizeni nguyale Ngimukela kuphela ngibukela khona eMthuthane ngibukela ngumsizi ngibona njengasiphuma phansi ngoma lengiswa khona mfethu ngithanda ukukakhulu bese subscribe i-TV channel nama ka subscribe ngicela ukuthi subscribe ukuqhubeka usibuke silokhu sikuvezela nje izinto ezinhle ngomaskandi namhlanje njengoba ke sasishilo ukuthi sophinda futhi sifake nabaculi esithi masibeza abacula bengene bethi khakha ngomeni umculo kamaskandi njengoba sizwileke lapha ingoma la uSicibi khona ahamba khona ngengachashe namuza ukuthi wangena kanjani ingoma le iyaduma kakhulu ke bafethu ithandwa wonke umuntu iyaziwa ukuzwakala ukuthi into esizwayo nathi akusiwamanga khona enye ingoma uSicibi ayishaya ala lapha ayihamba nogatsheni khona lapho insiza khona ezayigcobezela kakhulu ngapho Brand Plaza nama-update abo yayithi ngithamaphi incane ngicela kule ngoma ngesithokozela ayibamnandi ukubalidinga awu mama nangebedinga bayeni Stama plota bizayo ulahleli yapito esiduthi ndithakamane kunengoma la eyakhishwa insizwa usomntwana abaculi abantu abaningi bagcina bengazwanga ukuthi ingoma ikhishwa ubani nokuthi ayiculwa because iclip yaduma kakhulu iyo le la uSicibi khona hamba khona nosomntwana la kungena khona uSicibi abanye ke abalandela umaskandi ngokujulile bayazi leyo ngoma ukuthi ekasomntwana namhlanje siyokuveza ukuthi leyo ngoma le ekasomntwana sacela ukuthi uyithokozele uphinde futhi uyilalela enkundleni lapha akayifake khona usomntwana hamba khona noSicibi ake sizwe lesiqephu futhi sishoyo ukuthi uzwe ukuthi uSicibi ungena kanjani engomeni yengoma bafethu ngiyethemba ukuthi niyeza ukuthi uSicibi ungena kamnandi kanjani engomeni zabantu ukwenza kahle kanjani we-feature chill ngiyethemba ukuthi nawe wena safisicula noSicibi kuyabonakala ukuthi akusiyo umuntu oyinkinga because kunabantu abasafikayo ecula abantu basebadala uzwe nje lapha hamba khona nensizwa uTeaspoon oyiclip futhi iyaduma kakhulu abantu bayazi kakhulu before beze bazi ukuthi ingoma ikaTeaspoon namhlanje abantu futhi sebavezela ukuthi le ngoma kaTeaspoon la hamba khona noSicibi awuzwe ukuthi uSicibi ungena kanjani futhi ayabona kana muntu uyawukhetha umoya wami ekhaya angikhathali nobathina banamona thati ngiyathanda nami ayabona kana muntu bafethu niyethemba ukuthi niyeza ukuthi sinethe izinto ezinhle kanjani nokuthi sincoma kahle kanjani nani siyacela ukuthi lapho ku-comment section sifakele abaculi enza ukuthi mabe-feature chill bafike bengene bethi gaga ingoma zabo ngokuhlukahlukana ukuze nathi sizoza ukuthi kuhamba kanjani nizwa kanjani nina ngicommente futhi nathi lezi ngoma siyifakele nisikhumbuze nezinye futhi masibuya futhi sobukela nazo nizizwe ukuthi cha hayi le ngoma uSicibi wayishaya nobani bese siyakuveza ukuthi cha wayishaya yedwa lele wayi-feature chill ayizivalithi nganayo-ke ingoma ka-New Love nawe uyi-artist elisencane ukuthi lacula nawe uSicibi ingoma yaduma yabamnandi bafethu sibonga kakhulu umuntu angasubscribe ngiyacela subscribe ku-TV channel lokho kuyosijabulisa kakhulu ngiyabonga abantu wena awubezwa ilo lukulawulayo noma bengathina abantu wena awubezwa ilo lukulawulayo usekungena ngapha phume ngapha ngena ngapha phume ngapha awuzwa lutho sidalo usekungena ngapha phume ngapha ngena ngapha phume ngapha awuzwa lutho